Ja ne znam, ja sam dobio beri od svog neznanja. Beri sam dobio. Da bar beremo promet. Kad god dođem, nigdje nikog. Svadba 6 ljudi. I to ovi koji su zalutali, ne znaju naći. Gdje je prava svadba, oni svrate ovamo, raspitat se gdje je svadba. Ne znam ja. To je tvoj promet. Jer ima restorana po gradu, evo ti primjera samo. Recimo ovaj 3 prasta restoran. 3 prasta. Čovjek toliki promet ima. Semafore stavio. Semafore. Na ulaz i izlaz. Nema. Semafore rade u restoranu, koliki je promet. Uvijek špica. Svi krvavi, svi se bodu. Kod tebe je promet, brate, nula. A zašto je promet nula? Zato što mi se ne sluša, ili ja govorio, ili se pive otvaralo. Tebi isto. Ja ne znam, brate, ja ću završiti negdje ću završiti na bipolarnom polu, negdje ću završiti. I te ne vidim, ne čujem i ne znam za tebe. Pa nemoj tako, Žožo, pa... Pa čekaj, ti znaš što je sad, recimo, u svijetu, što je sad, recimo, trend? Trend je ekologija, biosferično ponašanje. To da, je. Preparirani životinja nam treba. Čovjek dođe, mušterija dođe. Naruči konjak, daš mu konjak, pije konjak, a sa strane čudnovati kljunaš, drži meni. Ne drži meni, nego drži meni što se jede. Meni drži tebi, meni. I on naruči konjak i pije, a čudnovati kljunaš se zove čudnovat, zašto? Zato što čudnovato gleda, čudi se, ovako izgleda, normalno. I kljunaš se čudi kako ovaj može popiti. Recimo, jedna interpunkcija između dve osobe, recimo. Onda ću ja tog kljunaša. Preparirani Vukova da bude pješac. Ili lav te vreba prepariran od zgora. Prepariran te vreba lav sa šapom i ti otvaraš pive tu. Ili stolnjaci, vidi kako su stolnjaci. Ko karte mliječne staze. Sve od kružića od ove kave. Kako to izgleda? Mjesto leopardove kože, ne znam. I ovako nešto da je to da je in. Otiću ja, znaš šta ću ja napraviti. Odem ja sad u Mali, sad ću autobus rezervirati. Kućeš i? Mali, brate, država u ovoj Africi dole. Ono gdje je odgrizo neku Afriku. Tamo, točno tu je Mali. Sad ću autobus, koji je broj informacija? Informacija na koju bi mogu dobiti broj informacija. Ne znam bi probaj 988. Dobar dan, gospođo. Jozo ovdje. Pa znam da ne znate. Mislim, to nije bitno. Recite mi, molim vas, koji je broj informacija na koje mogu dobiti informacije od ovih kolodvorskih informacija? Aha, piši. Draga mama, ja ću doći sutra i donijeti ono što sam ti običao. Dobro, hvala na broj. Sad ću vidjeti kako se to radi. Odem ja u Mali. Dobar dan. Dobar dan. Recite mi, molim vas, kad polazi za autobus za Mali? Kako nema autobusa? Autobusom hoću ići. Autobusom za Mali. Kad, okud ide, pošto je karta, di staje? Čekajte, avionom samo. Pa neće to moći. Pa nećeš ti odlučivat. Nećeš ti odlučivat s čim će ja u Mali. Da, ko je rezervirao? Neću avionom ići, brate. Pa nije te briga, meni je briga. Jozo, ne možeš u Afriku autobusom? Ako mogu Garešnicu, mogu i Afriku. Avion, šta je to? Čovječe, ja ga vidim ga ja na tamo onom kolodvoru za avione, ono što se poredaju. Krut, krila drži, digne se krut. Nemaše krilima, ništa. Kako to leti? Da. Spusti se opet krut. Digne se krut, spusti se krut. To nikad i vidio nisam. Da. Dobro, raketa, ono na mjesec to tako brzo maše koliko libiš da se ni ne vidi krila. Znaš, kad ode gore oni ljudi što putuju na mjesec gore. Da. Neću avionom i gotovo. Iću brodom. Brodom idem. Idem ja prekosutra brodom u Mali, nabrat lavova, tigrova, čudnovati, antilopa, ovi Thompsonovi antilopa, jer Thompson je, znaš, da s njim dogovori. I gotovo. Idemo u Mali prekosutra. A koju pticu? Gnu. Pa gnu, recimo, ovako je neka mrcne veće, ovako preparirat, fino postaviti ovdje da vidiš prometa. Aha. I Jozo, a kad ćeš ti to poći? Idem prekosutra u Mali negdje. Petak, subota, nedjelja? Petak, subota, nedjelja, dosta. Naberem preko vikenda životinja i evo me. Jozo, ma znaš što sam mislio? Reci. Ma evo, ovi moji mogu bez mene 3 dana. Jer bi ja mogao s tobom poći u Mali. Ti sa mnom u Mali? Pa ne možeš, čovječe, nema mjesta za dvojicu. To je Mali.